Mwaramukanya amahoro bakunze b'ikiganiro imvo n'imvano y'uyu munsi yibanze ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Kuwa kabiri w'iki cyumweru ingabo z'umutwe nyeshyamba wa M23 waguye akarere wari warigaruriye ufata Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Umuvugizi wa M23 Colonel Jean-Marie Vianney Kazarama yavugiye i Goma ko urugamba rwo kubohoza Kongo rutangiye. Nyuma y'imishikirano y'iminsi ibiri kuwa kane i Kampala, abakuru b'ibihugu by'u Rwanda, Kongo na Uganda bavuze ko bategetse umutwe wa M23 ko uva mu mujyi wa Goma. Ariko Perezida Kabila nawe yemera ko aziga ibibazo bivugwa na M23 birimo gushyikirana nabo. Inyuma ku muryango w'abibumbye kuwa gatatu, akanama k'impuguke z'umuryango w'abibumbye ku kibazo cya Kongo kashyikirije akanama gashinzwe umutekano ku isi icyegeranyo cy'iperereza kakoze ku kibazo cya Kongo. Muri icyo cyegeranyo ako kanama kavuze ko umutwe wa M23 ufashwa n'ibihugu byo hanze. Ubwo hatungwaga agatoki cyane cyane u Rwanda, ariko na Uganda ikabigira mu ruhare. Ibyo bihugu ariko birabihakana. Ndetse Uganda yavuze ko ishobora guhagarika ibikorwa byayo byo kubungabunga umutekano muri Afrika icyo cyegeranyo gisohotse uko kimeze, ariko cyarasohotse. Urwo ruhererekanye rwo byabaye kuri Kongo muri iki cyumweru nibyo byatumye dutegura iyi mvo n'imvano. Imvo n'imvano ikaba ibaza amaherezo y'iki kibazo. Ese koloni irega Uganda ko ifite uruhare mu gutera Kongo, ariko Perezida Kabila agahindukira akajya kwiyambaza Perezida Museveni nk'umuhuza, hari icyo azamumarira? Ese ko Perezida Kagame yashyigikiye icyemezo cy'uko M23 iva mu mujyi wa Goma muri iki cyumweru, kandi icyegeranyo kirega u Rwanda ko rufasha uwo mutwe wa M23, umuntu yakwizera ko ibyemejwe i Kampala bizashyirwa mu bikorwa? Nanone imvo n'imvano ikabaza niba M23 izumvira abo bategetsi b'u Rwanda na Uganda ikava mu mujyi wa Goma. Abatumire bacu ni Baravuga Salomo ushyigikiye M23 akaba atuye mu Busuwisi, Pasiteri Nyamuhombeza Ombe ukomoka i Bukavu ariko akaba atuye muri Finland, na Padiri Desire Yamuremye mu Burundi akaba umusesenguzi wacu w'ibibazo bya politiki. Wabateguriye ikiganiro ni Ali Yusufu Mugenzi. Samirana radio yacu dukunda cyane, BBC gahuza miryango. Reka mpere ku cyegeranyo cy'impuguke za Loni ku kibazo cya Kongo. Icyo cyegeranyo gifite impapuro zirenga 200. Kiravuga ko leta y'u Rwanda ikomeje kurenga ku cyemezo cya Loni gikumira intwaro kugera muri Kongo, rufasha umutwe wa 23, rufasha kubona abarwanyi, rushishikariza abasirikare kuva mu gisirikare cya Kongo, rugaha M23 intwaro n'amasasu, rugafasha M23 mu butasi no kubagira inama mu rwego rwa politiki. Ku murongo wa telefoni ndi kumwe na mugenzi wacu w'Ikampara Ignatius Bahizi yasomye icyo cyegeranyo. Bahizi, icyo cyegeranyo nanjye naragisomye. Reka duhere ku Rwanda hanyuma tujye muri Uganda. Bahizi, haravugwa ukuntu u Rwanda rwagize uruhare mu gufata za Bunagana, Rucuru, Kiwanja na Rumangabo. Nubwo M23 ivuga ko ari yafashe aho hantu hose, ariko icyegeranyo kiravuga ko mu by'ukuri M23 yafashijwe na leta y'u Rwanda. Ikigeranyo kirabisobanura gute? Ubundi icyegeranyo kibivuga ko na cyane cyane ubwo M23 yafashe umupaka w'Ubunagana ko igisirikare cy'u Rwanda cyabigizemo uruhare rukomeye cyane, ku buryo cyohereje abasirikare bagera ku 2,000. Abasirikare bava muri brigade ya 305, abandi bava muri bataliya ya 99 bari bayobowe na Lieutenant Kano Kitoko Kadiga, kandi abasirikare yabayoboye afatanije na General Rugusha. Muri ibyo bikorwa rero byo gufata Bunagana, ngo General Kayonga yarabifitemo uruhare rukomeye ku buryo ariho wahuzaga ibikorwa byose by'aba basirikare, kandi ku munsi bafashe Bunagana General Kayongo yari ku cyicaro gikuru cya M23 y'Runyoni. Runyoni. Haravugwa n'ukuntu ingabo z'u Rwanda zifasha M23 mu kubona abasirikare bajya mu gisirikare cyayo. Icyegeranyo kiravuga iki? Nibyo bavuga ko u Rwanda rwakoze bikomeye kubona M23 ibona abarwanyi, ku buryo ngo
abarwanyi abenshi bari muri M23 baturuka mu Rwanda, bamwe n'abahoze ari abasirikare b'u Rwanda, abandi n'abasivile bava mu byaro byo mu Rwanda, n'abandi n'impunzi z'abanyekongo ziba mu nkambi aho ngaho mu Rwanda. Icyegeranyo kiravuga ko General Kabarebe aniriwe ushinzwe kandi ukuriye gushaka abantu bo kwinjiza mu gisirikare cyo kuza gufasha M23, kandi bakavuga ko hari ingabo z'u Rwanda zitwa Special Forces, hari izari ziri muri Kongo zifatanya ibikorwa byo gushaka FDLR zifatanya n'ingabo za Kongo, ko zimwe zatahuze ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 9, ariko zagera mu Rwanda zikagaruka inyuma zikaza gufasha M23 kubafasha mu gushaka abantu bo kwinjiza mu gisirikare, kuva mu bahoze ari abasirikare ba CNDP, kuva mu basirikare basanzwe bari bahoze ari abasirikare ba RPF, ariko bakaza kujya mu kiruhuko. Inkunga y'ibikoresho y'ibirwanisho bikomeye bidasanzwe, birimo n'ibirwanisho bishobora kumanura indege. Haravugwa rero n'uruhare rwa General Kabarebe mu gushyiraho abagize leta ya M23 ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 8. Yego, ibyo cyegeranyo kirabivuga, kivuga ko igura ibi byose byakorewe ku butaka bw'u Rwanda, kandi ko uwo mujenerali nyine yafashije cyane mu kubagira inama ku rwego rwa politiki, gushaka uburyo ndetse no kubafasha gushinga leta bashingiye ku matwara ya politiki nk'uko bisanzwe, kubagira inama technical advice, ko mu by'ukuri M23 ntacyo yashoboraga kugeraho iyo itaza gufashwa n'aba bantu. Kandi tunavuga ko M23 bagiye bagira amanama aho ngaho, bavuga abantu nka General Kabarebe, General Nziza, General Kayonga, ko bagiye bagira amanama n'abakuru ba M23 nka Colonel Makenga, General Bosco Ntaganda, bose bategura ibikorwa bya politiki. Bavuga ko ikiganiro kivuga ko abantu bose binjizwa mu gisirikare cya M23 baturutse mu Rwanda babanza guca kwa General Ntaganda ku hoteli General Ntaganda afite bita Bushokoro iri Kinigi, ari we banyuraho, kuko General Ntaganda ari umuntu umwe mu bantu bafatiye hano yemererwa kwambuka imipaka akajya aho yishakiye. General Ntaganda na Colonel Makenga bo muri M23 biravuga ko bakorana gute na Minisitiri w'Ingabo w'u Rwanda James Kabarebe. Tujye ku ruhande rwa Uganda, imfashanyo ya Uganda yo iravugwa gute muri icyo cyegeranyo ku mutwe wa M23? Imfashanyo ya Uganda nguha azinesha amaze M23, kwanza ni imfashanyo ya politiki. Babahaye icyicaro Kampala, bahashira n'ibiro, bakabafasha mu kubereka ukuntu politiki ikorwa, babafasha mu bintu byose technical ku ruhande rwo gushinga umutwe wa politiki w'inyesha amaze M23. Uretse icyo ngicyo nanone ngo abayobozi ba M23 wezi bafite ubufatanye buhambaye mu gisirikare n'abasirikare bakomeye muri Uganda. Bavuga nk'umwe mu basirikare bakomeye anari mu rumuna wa Perezida Museveni, General Shalim Saleh, ko yagiye ahura nabo inshuro zitandukanye bakagira amanama. Muri ayo manama habagamo na General Major General Kale Kayihura ukuriye igipolisi cya Uganda. Bose bagiye babaha imfashanyo y'ubwenge, bakagira igihe bakabohereza ibikoresho ndetse ngo bafashe uruganda rukorerwamo ibirwanisho by'Uganda rwitwa na Kasongora, aho baguze ibirwanisho bikomeye mu byashyizwe mu makamyo abiri bikanyuzwa ku mupaka w'Ubunagana. Kandi nanone ngo muri Uganda M23 ikaba inafite abantu ikorana nabo mu ntara ya Gisoro ko ari hafi n'umupaka w'Ubunagana, barimo nk'uyoboye intara ya Gisoro, nabo bafasha M23 kwigezaho ibikoresho bituruka muri Uganda. Hanyuma aho kuri Uganda nyine baravuga ukuntu Uganda yagize uruhare mu gufata Rushuru. Yego, ikiganiro kivuga ko uwo munsi bafashe Bunagana n'indi n'umujyi wa Rucuro, Uganda yohereje abasirikare bagera ku 600 gufasha M23, kandi bakabajyanira n'ibirwanisho bikomeye. Uretse umupaka w'Ubunagana ngo banyuze ku mupaka w'Ubusanza ahitwa Kitagoma, aho ngaho ngo M23 ihafite ibirindiro, mu gisirikare cya Uganda cyingiriye kibajyaniye n'ibirwanisho bikomeye. Kandi ngo uretse ndetse no kubafasha gufata Rucuro n'Ubunagana, ngo
Uganda nayo ibafasha kwinjiza abantu mu giseke cyayo ngo hari abayobozi bakuru ba M23 bari kaje mu ntara ya Kigali. Aho ngaho Sendugu uvuze Sendugu Museveni namusomye bavuga ko Sendugu Museveni n'undi hari ukuntu bagiye mu nkambi ya Nyakivale gukurayo abasore bakajya muri M23. Yego niko bavuga ko bigiye mu nkambi ya Nyakivale kandi ko aba bakoze ubushakashatsi hari impunzi bavuganye nazo mu nkambi ya Nyakivale babyemeje ngo ikindi none Major General Kale Kayihura yagiye yohereza mu basirikare be akamwohereza mu ntara ya Gisoro kugira ngo atware ubutumwa bugeze kuri M23 n'ibindi birwanisho. Urabona ko ikiganiro kivuga mu buryo burambuye busobanutse neza ko bavuga naho manama yagiye abera. Reka turangiriza aho tuvuge gusa ko tudashobora gukomeza ni birebire ariko umurongo wa telefoni ni mubi abantu no tukabasaba ko bawihanganira kubera telefoni ntabwo imeze neza ariko muri rusange nibyo ngibyo twibutse ko gusa Uganda ihakana ibiri muri iki cyegeranyo. General Kale Kayihura yaranditse avuga ko ibi atari byo. Uganda yo yabitewe utwatsi ndetse iravuga ko ishobora no gukura ingabo zayo muri Somalia n'ahandi ingabo zayo zicungera umutekano niba iki cyegeranyo gisohoka kirega ibi bintu leta ya Uganda. Uganda ntibyemera rero kimwe n'u Rwanda narwo ntabwo rubyemera. Urakoze Bahizi. Nakoze mugenzi. Nkuko nabivuze ikiganiro cyacu turareba imishikirano ibera i Kampala iracyanakomeza ndetse n'iyo munsi kwa gatandatu irakomeza. Nkuko nabivuze mfite abatumire batatu ndahera kuri wowe bwana Salomo. Wumvise ko abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Uganda ndetse na Congo basabye ko umutwe wa M23 uva Igoma ariko ntabwo uri Igoma gusa waranarenze ujya n'Isaki n'ahandi. Nari kwibaza wenda M23 niba bazubahiriza iryo tegeko kuko genda rifata nk'itegeko. Wowe nkushyigikiye M23 urabona bizashoboka ko bava aho bari nkuko Museveni na Kagame babyifuza ndetse na Kabila? Bwana Yusufu Mugenzi ndagira ngo mbashimire akazi mukora ku bibazo by'akarere kacu n'urubuga mukomeza kuduha kugira ngo tubashe kuvuga ibibazo by'akariya karere. Ndagira ngo tujye tureka gufata abakongomani nk'abana batazi ubwenge b'ibigoryi. Ibibazo bya Kongo n'abakongomani kugira ngo bajye bavuga ngo baravugana na Perezida w'u Rwanda n'Ubugande kugira ngo ikibazo cy'abakongomani hagati yabo kibonerwe umuti. Yego twemera yuko uwo muryango w'ibihugu bishinzwe umutekano mu karere k'ibiyaga bigari ugenda ukavuga uti turabafasha mwebwe abakongomani mubona amahoro iwanyu, ariko ikibazo nyakuri kireba abakongomani hagati yabo ari byo Musenyeri Runiga yavuze ati twebwe turasaba yuko Kabila aza tukavugana icyo kibazo. Abatavuga rumwe nawe mu rwego rwa politike, mu rwego rwa gisirikari, abashinzwe ibintu by'imiryango tuvuge amatorero n'abakongomani bo mu mahanga bose, buri muntu wese akagira uruhare agira icyo avuga akagira icyo amarira icyo gihugu kuko Kongo ntabwo ari akarwa, ntabwo ari nk'uko bavuga fama mu Cyongereza, ntabwo ari fama ya Kabila n'abamushyigikiye. Kongo niyo abakongomani bose buri muntu wese abifitemo uruhare. Bareke rero kutubwira ngo u Rwanda n'u Burundi nibo bazatanga igisubizo ku bibazo bya Kongo, n'abakongomani hagati bagomba kubanza kubivuga. Ariko aho ngaho ngira ngo abo bategetsi batanze icyo cyemezo bafashe icyo cyemezo kuko M23 imaze gufata Goma, Kabila yahise ajya i Kampala. Ntabwo ari uguhubuka, hari impamvu yatumye ajya i Kampala. Impamvu nuko icya mbere Museveni n'umuhuza, icya kabiri wenda nuko bitavuga ku mugaragaro Uganda n'u Rwanda biraga ko bishyigikiye mu 23. None si kibazo cy'abanyekongo, ni kibazo cy'akarere wenda n'isi muri rusange. Ariko impamvu tujya tureba nshimishwa nuko iki kiganiro cyacu cyitwa Imvo n'Imvano. Tugomba kumenya ibyo bintu bituruka. Ibyo bintu bituruka ku butegetsi bw'amafuti budafite umutwe n'amaguru bwo muri Kongo. Duhereye tuvuge ku kibazo cya icyegeranyo cy'umuryango w'abibumbye cyasohotse umunsi kivuga ko umugaba w'ingabo wa kabiri wa Kongo witwa Tango For Amisi niwe utanga intwaro akaziha interahamwe akaziha abamayimayi akaziha abitwa abanyatura, abo bantu barangiza bakajya kwica abaturage ba Kongo. Mwebwe ntabwo ziha M23 ko mu cyegeranyo ntabwo zibaha?
bavuga ko azibagurisha aha bavuga ko abagurisha izo ntwaro Yeah. ariko se umuntu yaba ari ikegera cya perezida wa repubulika akajya kugurisha izo ntwaro zigenda zikajya kwica abaturage kandi ariko intwaro ntabwo yica uwica n'ukoresha intwaro kurasa ubundi intwaro ntabwo yica urasa niwe wica burya bwana Yusufu Mugenzi twumvikane ndakeka musa nkaho mbabarire nshobora guturwa kibera hagati aho ngaho ariko nta kuntu umuntu yaba yitwa ngo niwe mugabo wa kabiri w'ingabo akajya kugurisha intwaro ajya kuziha intera hamwe muri kariya karere akajya kugurisha intwaro ajya kuziha umutwe witwa Nyatura abo bantu barangiza bakajya kwica abandi baturage bishingikirije ivangura ry'amoko none abandi Nyatura mutomboki ntabwo abaha izo ntwaro raya mutomboki arazibaha barangiza bakajya kurwana bamara kurwana bose bakica abaturage kandi muri ibyo byose kandi mutomboki icyegeranyo kiravuga ko raya mutomboki ikorana na M23 mu makuru n'abafite kugeza ubu ntaho nari nabasha kubireba ngo mbikurikirane menye ko ari byo yewe ntabwo nshobora kuvuga ngo raya mutomboki ikorana na M23 kuva ntaragerageza kubyibonera ngo mbisuzume menye ko ari ukuri gusa jewe icyo mvuga ibyo ari byo byose harimo ikosa rikomeye ku butegetsi bwa Kongo ubwo butegetsi ntabwo ari ubutegetsi butegeka n'ubutegetsi bw'ubucuruzi niba ari abacuruzi bazagende bajye gukora ubucuruzi abaturage ba Kongo ntabwo ari amatungo yo gucuruzwa abaturage ba Kongo bagomba kumva yuko aho bigereye uyu munsi abo bantu bagenda bagafata intwaro bakazi abantu bajya kwica abaturage bishingikirije amoko icyo ni ikintu cya genocide bari gutegura kandi batangiye kuva kera muri Kivu tumaze gupfusha abantu ibihumbi n'ibihumbagiza aho bigereye abaturage bagomba guhaguruka bakavuga bati bwana Joseph Kabila akazi kawe karakunaniye haguruka ugende ureke abakongomani barangiza ikibazo hagati kabo reka twumve umusaza Kisekedi nta muntu yishe kugeza ubu ngubu yaramufungiranye amubujije kujya haguruka uwo muntu nta ntwara afite ubwo se kuki twagomba kwemera yuko umuntu wese utavuga rumwe na Kabila agomba kubuzwa guhaguruka akabuzwa kuvuga Kabila kabari uzajya uvuga kandi tuzi twamaze kubona n'icyo cyegeranyo cy'umuryango w'abibumbye utwereka yuko ubutegetsi bwe nubwo abacuruzi b'intwaro izo ntwaro zica abaturage y'abakongomani ariko icyo cyegeranyo ntabwo aricyo kivuga gutyo icyegeranyo kiravuga ko ibihugu bituranye ibihugu byo hanze nibyo binjiza intwaro muri Kongo byinjiza intwaro muri Kongo naho bwana Tango Foro izo ntwaro iyo zigeze igoma zikagera muri Sud Kivu ntabwo ziba ziri muri Kongo ntazinyuza muri Kongo Brazzaville zikaza kugera muri Kongo ntabwo ari muri Kongo ziba zagiye reka twumve uri kumwe n'umunyekongo mugenzi wawe Pasiteri Nyamuhombeza Ombe Nyamuhombeza urumva ibivugwa na Salomo ubivugaho iki bwana Nyamuhombeza ndabanza nsuhuza umuvandimwe Salomo uraho Salomo komera mwene wacu yego mugira amahoro kandi nanone rwose munyemerera aka kanya turi aha ngaha tubanze tubahe ubugingo bw'abantu tutamenye umubare wabo bamaze kugwa muri ziriya ntambara za Kongo ndetse ku giti cyanje ni nkaho nakavuze ati dufate umunota umwe nibura wo kubibuka nabo tubahe icyo cyubahiro nanone ikintu ushaka gukomerezaho hari ibyo umuvandimwe Salomo yavuze nshigikiye hakabaho n'ibyo ntumvikanaho nawe ibyo ntumvikanaho nawe ntanavugaho rumwe nawe nuko abicanyi atari Kabila gusa ahubwo abicanyi ni umuntu wese ufite uwo yishe kandi bari muri FRDC bari muri za Mayimayi bari muri zo za Raya Mutomboki za Mudundu Karante za Nyatura bakaba muri FDLR intera hamwe bakaba no muri M23 abo bose nabicanyi ntagire uwo yambika ijera kuko turabizi yuko hakoreshejwe ukuri hakagendera ku kuri kwa nyako bose nabicanyi niyo mpamvu mu byo nshaka kuvuga jewe muri bose kugeza ubu ntawe wishigikiye kuko aho kugira ngo barebe impamvu z'intambara barebe n'uburyo bazikemura hatarize hava amaraso y'abantu abo tumaze gupfusha ni benshi ahubwo icyo bashize imbere ni ukwisongora buri wese
yigira miseke igoroye yigira umwere ahubwo ibyaha bigereka ku wundi kugeza ubu jewe nemeza yuko bose banabifatikanijemo kandi iyo kuvuga ko hari icegeranyo kirega ibihugu by'u Rwanda na Uganda gushigikira M23 basinzi impamvu batongeraho na Kabila kuko nawe mu bashigikiye M23 ku giti canje naje ndabona erega umva Yusufu baciye umugani mu Kinyarwanda ngo usuzuguye urwo yasambanyemo ngo abura n'uwo yaruvyariyemo n'umugani wawe icyo nshaka kuvuga muvandimwe kandi hari n'undi mugani w'abanyekongo bavuga ngo elamba o yakodefa balata kango ubere na nimero na yango bisobanura ati umwambaro umutirano uwambara mu nimero bawudozemo niba wawutiye ntujyana ku mutayeri ati nyongerera kuko wabaye munini wabaye mutoya cyangwa se ngabanyiriza kuko wabaye munini aha nshaka kuvuga ni ndatekereza yuko kugeza ubu bimaze kugaragara yuko Kabila n'umuperezida uzagurika kandi agahuzagurika kubera iki bamwambitse umwambaro utamukwiye wa wundi waba perezida kuko afite abamwambitse none ndabona nari bo bamukurikirana bamushaka ngo bawumwambure ubwo bamaze gutegura undi bagiye kuwambika bande ko bavugwa n'icegeranyo se kubavuga byaba ari ukucinka amabere ariko icegeranyo ntabwo kivuga Kabila icegeranyo kiravuga abantu binjiza intwaro muri Kongo perezida Kabila ni perezida wa leta yemewe n'amategeko afite uburenganzira yemewe n'amategeko kuko aremewe ni leta yemewe n'amategeko so umva rero ngubwira muvandimwe Kabila afite ibintu byinshi nyemeranyaho nawe niyo mpamvu ariwe nabajirijeho kugira ngo mbone uko manuka ku bandi bose mbwira ukuntu igihugu cyafatwa bakarinda bagera za Sake bageze za Minova za hehe Kabila yari yibereye Kinshasa rwose ejo bundi niho yavuze ijambo nawe araseruka kandi guseruka nuko yumvaga abandi banyekongo bateye hejuru ati perezida ari he none ko kuvuga n'ijambo ahubwo arirukanse wagiye Kampala none bageze Kampala niba baramubatije niba barageze gute ariko aho bigeze ubu turiko turibaza ati se perezida wacu ameze ate ibyegeranyo birashinja ejo basigaye mbita bose ni sigaye mbita triple K ubwo ndavuga Kabila ndavuga Kaguta ndavuga Kagame ntabwo ari je ubivuga biravugwa n'ibyegeranyo mpuzamahanga yuko Kagame na Kaguta aribo bafasha M23 usibye ko ndaza kuvuga kuri M23 nayo yarangiza nawe akagenda bagiye gushirana nabo inishikirano yamuhombeza barabihakana Kagame arabihakana Museveni arabihakana igihe bavyemeye n'ibyari mu ntambaro zabaye Kongo zose makera kose kuva 1996 bagenda bajyana na FDL mu gihe cya CNDP mu bihe byose igihe bavyemeye n'ibyari uko bizi ngira igihe bavyemeye so ugiye mbora mvuga jewe ngo tuje duhakana ibintu tubona ko bitagira evidence kuko amateka yonyine ajya agenda yigaragariza evidence zazo ubwazo kuko bitinde bitebuke hari umuperezida watwaye Ubufaransa wajyaga avuga ngo dono ditauta mu gihe nacyo nitugihereza igihe so igihe nitugihereza igihe muvandimwe nejo bundi bizagaragara bitagifite uburyo bwo kubihakana kuko aho mbona naho bigeze ndabona hari aho biri kuva naho biri kujya none rero mbwira yarangiza ngo agiye kwicara yicaranye hamwe nabo barangije barimubwira ati tugiye kubategeka ubundi bamubirindira basubire iyo bavuye ibi bintu ndabibonamo ibintu bibiri yali ndemeza yuko aba bavandimwe aribo perezida wa Uganda na perezida w'u Rwanda bashobora gukoresha power bafite kuri uriya mutwe bakawutegeka yuko usubira inyuma ariko nanone nkabona ko ari n'indi nkinamico yanginamico kugira ngo bajijisha amahanga na cyane cyane ko perezida wacu niba basigaye bamufata nk'umwana niba bamufata gute sinduzi uko niko mbona icyo kibazo cya mbere na mbere ikibazo cya kabiri impamvu z'intambara uko zibona jewe nzivuze sinazirangiza ariko munyemerere nibura mvugemo impamvu nkeya muze kumpa n'umwanya ntange uburyo jewe nabona ibibazo byakemuka uko byakemuka turabigarukaho nyuma ariko banza uvuge hanyuma ibyo byo gukemuka ko turabigarukaho nyuma
aho impamvu z'intambara nk'uko navugaga ngo hari ibyo nshyigikiyeho umuvandimwe Salomo. Impamvu z'intambara iyo shishoza neza nsanga impamvu ya mbere ari mauvaise gouvernance ubanza mu kinyarwanda bazuta imiyoborere mibi. Muze kujya munyihanganira kuko hari amagambo ndashobora kubona mu kinyarwanda, ariko imiyoborere mibi uhereye muri government ubwayo ku mutwe kuri president ukageza kuri nyumba kumi, abo bantu bose jewe ku giti canje numva bahigama bagashirwa hirya, hagashyirwaho abandi bayobozi bashaka gukorera igihugu, bafite determination gukorera igihugu, bakunda igihugu, bafitiye igihugu vision, apana bamunzwe na ruswa. Ubwira mu gisirikare uzi ko muri Kongo habamo n'aba officers rimwe na rimwe usanga batanarize, ariko kuva ngo yitwa general ngo yitwa colonel ngo ariko mwakabiri imana. None uko gukura kuko hano ni uburyo bwo gukuraho. Wowe rero ushyigikiye ko akurwaho n'intambara bagakoresha intwaro bagakuraho ubwo butegetsi bwose uvuga ko ari bubi? Kuvaho natangiriye kuvuga navuga yuko nta ntambara nshigikiye iyo uburyo bwari bwo bwose, yaba ya FARDC yaba ya M23 yaba intera hamwe na FDLR, so mumbabarire cyangwa se intera hamwe sinazimenya, ariko nzi cyane FDLR ibi byose nta ntambara nshigikiye. Hari uburyo bwiza turaza kuganiraho ibibazo byakemukamo. So hakabamo ikibazo cya kabiri mbona gitera intambara zo muri Kongo, icyo mu gifaransa nshobora kwita detentions ethniques, ibintu bishingiye ku ivangura ry'amoko n'akoko. Hakabamo injustice, kudahana kubera ruswa yamunze abantu, ariyo ngomba kuvuga sasa no kuri ruswa ubwayo. Sasa uzi ko nta kintu kibaho kidatangirwa ruswa muri Kongo. Nkabona yuko gukemura ibibazo babiciye hejuru nanone biri mu kimwe gitera umutekano muke n'akaduruvayo wacu muri Kongo, cyane cyane nko mu nzego za gisirikare. Uraza kumva bafashe abo banyatura, bafashe abo bamudundu 40, bafashe abo ba M23, bafashe abo sinzi bamutumbuki. Nta mahugurwa babakoreye, nta formation babakoreye, ntibabajojoyemo abakoze ibyango babahane, ahubwo bose barafashe ngo bagiye kubaintegra mu gisirikare batabanje bazi ibibazo imuzi, maze ngo ikibazo bagikemuye. Izo ni nenge tubona ku butegetsi nkuko ubisobanura. Reka twumve rero kuko turasesengura ibi bintu birimo kubera Kampala ubu ngubu, bizanakomeza muri weekend no wena no mu cyumweru gitaha, yahuruje abakuru b'ibihugu bari Kampala kugira ngo bige ikibazo cya Kongo. None ku murongo wa telefoni muri kumwe na Padiri Yamuremye Desire. Bwana Yamuremye, muranyumva? Yego ndabumva Yusufu. Wakurikiye impaka hagati y'abanyekongo babiri, haraho bahuriza haraho badahuriza. Ariko jewe buretse gato ndashaka baza Padiri ikibazo kimwe. Umaze kuvuga none Hanyamuhombeza aravuga ati aba bagabo babiri bashobora gukoresha power bafite bagabwira M23 ko iva hariya igoma. Twumvisha uwa mbere avuga ko bo hari icyo baharanira. None iki cyemezo cyafashe muri iki cyumweru cyuko bagomba kuva igoma, bo bakaba bahuriye bari Kampala biga ukuntu bakemura kibazo. Urumva koko M23 izavayo cyangwa bizagorana? Yene baza yuko tawo shoka avuga ati izova cyangwa nizovaho, mugabo umuntu akarabati abo bantu bafashe icyo cyemezo ko bovayo bafise uruhare uruhe cyangwa bafite ingufu ziye kugira babwira ati M23 ijeyo. Hano yakoresheje power. Pastor Nyamuhombeza yakoresheje ngo bafite power. Yego ndabyumva. Tugaca turaba rero muri kahise ka Kongo kuva intambara ziba ku rwa mu butu, karaba ibihugu bikikije Kongo uruhara byagiye biragira beye ku Rwanda, ku Burundi, Uganda, kuri Angola n'ibindi. Nibaza nti icyo kintu kirashoboka, mugabo nticyose gishoboka mu mwanya nyene igihe Kabila nawe atabemereye yuko bavugana ko ibyo bintu bamusaba, ibyo bamusabye imbere yuko basubira gutanga intambara. Yuko neza ibyo bamusabye ko ari byo gushyiramo nyene ajya amasezerano y'agatariki ya 2023 kutabavanga mu gisirikare ngo abajane kure, kuko hari ikibazo kitarakemuka, cya kibazo cyerekana cyo kubana neza kwa moko yo muri Kongo. Akamusaba mugabo rabye neza ubu naho ibyo basaba wumvise mbere nka Salomon ibyo yavuze, bubasaba ibirengeye bijya basaba. Ubu ariko bararaba neza ubutegetsi bwo muri Kongo, ati ubutegetsi bwo muri Kongo dufise burashobora gukemura n'ibyo bibazo
urabona bariko barasaba imishyikirano cyane amasezerano cyane inama yo bahuza zikabahuza na leta ya Kongo zikabahuza n'abari hanze zikabahuza n'amadini yose kugira ngo bige ikibazo nuze ya pastor yavuze ati ikibazo cha governance yo muri Kongo. Urabona yuko hari ibintu bitangiye gucangana mu byerekeye intambara yo muri Kongo. Ibyo byo byose ntibashobora kuva mu birindiro bamaze gushikamwo Kabila atabemereye ibintu byinshi kuko ubu oya mu byo twakwita rapport de force mu guvuguza inguvu ubu M23 irazirusha cyane ubutegetsi bwa Kabila kuko irabona ko ahishika ihafata ata resistance ata muntu n'umwe bagwanye ku buryo yuko mu mishyikirano bazogenda bafite ibindi bintu byinshi basaba ngumbure Kabila ashobora kubanza kwanka icyo byabanje kubyanga urumva ko badazoca bava ngaho hoyi muri bya bintu bamaze gufata kandi nibaza yuko naho nene najya bijya biko birabera i Kampala izo babonye batahari ngo babanze baganire na leta ya Kabila bavuge ibyo bashaka. Rero ingorane zigiye kuba kuri Kabila ku mpande zibiri. Hariho uruhande rw'aba bari 23 bateye bariko barafata ibirindiro byinshi, hakaba n'uruhande rwo muri Kongo rumvise ko pastor yabivuze uruhande rwo muri Kongo ruvuga ruti mbega ibyo bintu ntabyemeye kubera se wiwe yo bahise ku butegetsi n'abanyarwanda n'abagande ere kumbure n'abarundi canke n'abandi. Urumva ko icyo kibazo gikomeye ingene Kabila we nyine ubwiwe agiye gutunganya ubutegetsi bwiwe. Icyo twibuka byajya mu mushangangi wa mbere yavuga iyi ntambara igitangiye akavuga ati tuzofa twicaranye n'aba M23 tuzokwicara n'u Rwanda kugira ngo razosubire gutegura abanyepolitike baba bari mu by'amugambe baba bo bakorana cyane cyane rero bajya bamugwanya ababwire yuko bumvikanye na M23 asubire agire ubumwe mu mugambi utegeka yongere yumvikane n'abamugwanya bizogorana. Udasibye nuko abamugwanya nabo bashobora gutesting advantage gufatira aho bakavuga bati reka natwe dushikikize M23 kirakora tukureho Kabila. Ibyo nabyo n'ibintu bishoboka byose rero bizova ku mvo zibiri zikurikira. Imvo zibiri y'imbo ya mbere nuko Kabila yemererwe M23 bicyamufasha icyamusaba ubwa kabiri agomba kubyemera badere agomba kubyemera nta kindi kintu cy'ubuya kuko buya M23 iri muri position de force avuga batutabyemeye twandanya dushike muri bya bisagara twakubarira ibukavu isanga n'ibindi kandi igisirikare ciwe nta nguvu zifite kugira kibuze M23 gushika aho hantu. Nibaza ni umuntu wenyine ashobora kubwira M23 atihagarika nkuko abandi babivuze yabo bari basanzwe bahuje mu byerekeye politiki cyane bahuje mu byerekeye ibyo bagwanye. Aho no tujya tuza rero kuri Zambie indire dufite n'iki so muri Afrika sino ngaho nyene usanga nakafite inshuti Burundi akaba afite Buvira cyo turumva ko ariho ubumwe buba buri hagati yawe yiwe akazemera ko nakafite Buvira amererwa nabi ari Burundi ntashobore kumufanya kuko mugarukako ubona ko ari Buvira azogarukiwe. Nkavuga ni rero ni dovana n'ingene ntego Kabila yifashe mu byo bamusaba mugabo ubuya amaraporo bafitaniye M23 iri muri position de force kuko yarerekanye yarafashe Goma yaravyerekanye yafata Sake iyo batayagarika ngumbu yari kubandanya igafata na Bukavu igihe Kabila toba ibyo bamusabye na cyane bijya byo kutemera kuba deploye ngo bave aha bavuka baje gukorera ahandi kuko bavuga bati reka tuguma hano dushobora gukingira imiryango yacu baratora ikibazo cya kibazo ntuze yavuga pastor kubana kwa moko muri Kongo aho ndakumva pastor padiri yamuremye ndakumva ariko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Tanzania ndetse n'Ubufaransa baravuga ko bikwiye ko ririya tegeko ryatumye hoherezwa ingabo z'umuryango w'abibumbye muri Kongo ryahinduka kiriya cyemezo cyahinduka noneho bakabaha ububasha bwo kurwana. Tanzania yo iravuga ko ndetse ishobora na bishobotse bibaye ngombwa yakohereza n'abasirikare. Ubu ngubu SADC iri Kampala hari igitekerezo cy'uko nibinanirana bo hari ibihugu byo mu karere bishobora gutabara Kabila kuko
kugeza ubu ngubu nubwo muvuga ibyo ngibyo Kongo ni igihugu kigenga, ni igihugu gifite imbibi zizwi, ni igihugu cyemewe n'amategeko, gifite leta yemewe n'amategeko. Hari ibihugu rero bishobora gutabara nk'uko byagenze ubushize, Angola ijyayo, Zimbabwe ijyayo, n'ibindi bishobora kujyayo. naho nyine nashaka gushika iyo rero ni inzira ya gatatu Kabila afite. Kabila arashobora kubikora kugira ngo abararimbira ko aronka imfashanyo ziva mu bihugu by'ibigenzi byiwe yoba yarahize ku byerekeye mu ruhande rwa diplomasi. Ibyo bihugu ni bimwe bigira bimufata kuko tumenye neza kuva intambara ziba muri Kongo nta na rimwe abakongomani ubwabo bigeze bigwanya, haba ku mpande zose. Bwa mbere habaye bashyigikiwe n'u Rwanda n'u Burundi, hanyuma intambara ya kabiri zashyizwe na Zimbabwe, baza gushyigikirwa na Angola, ari naho byatumye badashyikira Kinshasa. Kabila rero ashobora gufata iyo strategy akavuga ati ntaramenya neza bashyigikira, ntarabaronka neza, mu kurinda reko ndabaronka reka nkoresha iyindi diplomasi, mvuge ni mbe ndabastabiriza, mbe ndabagumiza ku birindiro bariko, mbe ndarondera abariko barafasha. Ariko ibyo rero ubyiyumvire neza, urabe igihe gifata by'uko azokumvikana n'ibyo bihugu bigenza. Mbega icyo gihe ingabo ziwe zizoguma zitwara gutya nk'uko bavuze ko zigurisha ibikoresho n'ibindi, ego nayo izo bigeze, icyo ni ikibazo gikomeye. Mu gihe urimo gutunganya telefoni yawe, reka twumve, kuko twari turimo gusesengura, reka twumve n'ubusesenguzi bukorwa n'umuryango wa ICG, ni umuryango mpuzamahanga ushinzwe gukemura amakimbirane ku isi. Bavuganye na bagenzi banjye hano kuri BBC, twumve bo uko babona ibingibi twari turimo kuvuga. Je crois que c'est une réunion qui était demandée par nibaza yuko yari inama abantu benshi mu makungu basaba kandi bifuza, mu gihe bose bavuga yuko bikenewe yuko abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Kongo babonana bakavugana. Ariko kandi muri bene izo nama harabamwo ikinamico ryo kwiyerekana mu makungu. Ariko se koko Perezida Kabila abavuga rumwe n'abakuru b'ibihugu ONU ishinja gushyigikira abatera igihugu cye? Non, ça paraît difficile, je crois qu'on est dans une situation habanamba cyo ndabona bigoye, kuko iyo nama y'ibihugu by'ibiyaga binini ishaka kuba umucamanza ikongera ikagira uruhara muri iyo ntambara. Ndabona rero bigoye ko hari inyishu ifadika ishobora kuva muri bene ayo manama. Nyuma y'inama y'abo bakuru b'ibihugu, Perezida Museveni yasabye umutwe wa M23 gusubira inyuma ukava mu mujyi wa Goma. Mbese ibyo birashoboka? Non, je crois que en fait depuis le début kuva izo nama zitangura abantu baravuze yuko icemezo co gushinga no kurungika ingabo z'akarere kitashobora gushirwa mu bikorwa. Iyo nama y'ibihugu by'akarere nta buryo ifise bwo kugomora ingabo, kandi nibaza yuko abategetsi b'u Rwanda babibona kandi babizi. Nibaza ko n'inyeshamba nazo nyene zibibona ko ari ibintu bidashoboka. Mubona kino kibazo cyabonerwa umuti uramye gute? Je pense que il faut d'urgence que les Nations Unies icihutirwa nuko ni yo kumvikanisha umuhari M23 na leta ya Kongo bagahagarika intambara. Nibaza ko ikintu cihuta ari uko abashigikiye bose M23 bofatirwa ibihano sanctionné par les Nations Unies. C'est les deux domaines où les Nations Unies peuvent. Nivyo bintu bibiri mbona ONU ishobora gukora kugira yerekane yuko hari iki gishoboye kumarira Kongo. Avoir une utilité dans cette crise. Et puis je crois qu'il est aussi très important. Icanyuma nibaza yuko gikenewe nuko sentare mpuzamakungu mpanavyaha yokwitaho ibimaze amezi 5 bibera mu buseruko bwa Kongo, na cane cane ivyerekeye agateka kazina muntu no kwinjiza abana mu ngabo za gisirikare. Perezida Kabila aranengwa cyane imbere mu gihugu nyuma yaho Goma ifatiwe. Urabona akazaza ke yarakahe? Il y a un grand mécontentement dans la population congolaise. Hari imidogo myinshi mu banyekongo iriko iragaragazwa n'imyerekano iriko iraba hirya no hino mu gihugu. Certains leaders de l'opposition avaient appelé le gouvernement à démissionner. Numvise yuko hari n'abatavuga rumwe na leta basavye yuko leta yotanga imihoho. Nibaza yuko biriko biraba byiyongeye ku bindi byinshi abanyagihugu bagiye baranegura ubutegetsi buhari ku buryo bishobora kubuhungabanya. Par conséquent, cela peut avoir un effet déstabilisateur. Salomo na Pasteur Nyamombeza mwihagane gato maze mvugane na Padiri. Padiri,
uwo ni umusesenguzi wa ICG urumva ukuntu abivuga ibi bintu harimo guterana amacenga nk'uko ICG bivuga ubwo busesenguzi bwa ICG buvuga gute Padiri Iyamuremye nibaza ko ibyo ICG yagize yasesenguye ntawovuga ngo ijana ku ijana nibyo mugabo nk'icyo ahereje ko cya mbere cy'ubutegetsi bwa Kabila ubu uyabwiriye mu ngorane ubwo burashoboka ikindi cya kabiri ni kujyana ingabo izi ngabo bavuga ngo bojyana mu ntuze ya Igoma naho nyine ndagishyigikiye icyo yavuze ninde yozijyana muheze vuba ninde yozijyanayo zoba zifise iyihe mission iyihe nibaza ko hari ikintu avuze gikomeye kuraba ingene Nations Unies ni kuvuga uyu muryango w'ubumwe bw'isi yose ingene wogerageza gutangira guhuza mu byerekeye politiki M23 na Nuzeya na Kabila icyo nicyo kintu gishoboka hanyuma ke mu kugira diplomasi nibaza ko badakwiye gushika kuri tono kwitadire no kuvuga ijambo ry'umukankama kugwana cyangwa ku Bugande kuko ibyo bihugu bibiri bitsa kuba bifise uruhara kugira ngo M23 yemere ariko hano we aravuga ko bikwiye ko ibihugu bifatirwa ibihano kuko ikiganiro kiragaragaza ko izi ntwaro barimo kuzijyana muri Kongo nibo bashigikiriye ntambara ariko Yusuf byo warabibonye kuva kera ibyegerano birasohoka bya Nations Unies bakavuga ibihano Museveni bakavuga ati okay ni mu fatira ibihano ndakura abasirikare banje muri Somalia uzi uruhara u Rwanda rufise muri Sudani no kuvuga yuko ari ibintu ntuze yego nivyo bisoka mu maraporo mugabo urabona ko Conseil de sécurité ariyo ijya nama y'ubumwe bwa ijya komite noyi biravuga ati ibyo raporo yavuze no kubiteza kugenda amaraporo yamasoze ku bihugu mugabo ntuze Nations Unies yavuga ati ibihano byoba nibi kuko iravuga ati inkurikizi z'izo gihano twofatira ibyo bihugu bivugwa harabi inkurikizi muko isi iri kiragaragara cyane cyane uruhare ibyo bihugu bifise mu ngorane ziriko ziraba muri za Sudani no muri Ntuze no muri Somalia na Sudani rero bigatuma Kongo izahara bikaba ingurane se ali bikaba ingurane yuko noneho ubwo bafashe ibindi bihugu umutekano bikaba ingurane yo kwica abandi mu rundi ruhare mbese mu kindi gice bihuriye hehe nanjye ndagira icyo mvuga ariko ndakeka Padiri amaze kumva icyo Padiri ashaka kutugezaho mu byo yavuze byose ndagira ngo tugarure igitekerezo cyaturutse kuri yasesengura ry'uwo mushakashatsi wo muri ICG tugaruke ku kibazo cyo kuzana intwaro muri Kongo kuko mwakivuze cyane ndagira ngo rwose tugerageze kuvuga icyo kibazo kuko havuzwe byinshi ariko ibyo bibazo ndabona turi kubyibagirwa kandi ngiye kuvuga kiriya kibazo cy'umugaba wa kabiri w'ingabo za leta ya Kongo ugura intwaro akazivana ariko uriya ni umujura none kuko umutsima araho kandi bigaragara ko ari umujura none se ko abikora ari umukozi wo hejuru cyane umugaba wa kabiri w'ingabo ntabwo ari umuntu ubona ikibazo wese ariko ni inenge ku giti cy'umuntu ni inenge ku giti cy'umuntu kandi leta yamufatiye ibihano yamuhagaritse ku kazi abikoze hashize imyaka ariko kandi basanzwe bamuvuga kuki kandi ni ikegera cya perezida wa repubulika uwo muntu nawe yagiye yica amategeko umuryango w'abibumbye wafashe wo kutinjiza intwaro mu gihugu kubera iki twanga kuvuga icyo kibazo tukavuga ibindi icyo ni kimwe ikindi cya kabiri none intwaro uriya mugabo acuruza akaziha hamwe n'umutwe wawe wowe ushyigikiye aho uranawufasha guha intwaro aho kuzitumiza hanze turavuga intwaro ziva hanze zigamije kujya kuvumbagatanya umutekano muri Kongo nguforo gusuze tangerega iziva mu bindi bihugu sevyo kuko mutazivuga nta bihugu byo muri Afurika keretse Afurika y'Epfo tuzi bicura intwaro izo ntwaro Uganda ifite ahantu hitwa na Kasongole bakora intwaro kandi Makenga yagaragaye hariya na Kasongole ajya kugura intwaro mu cyegeranyo gisome ayo ni amajyambere meza cyane twavuga yenda ateza Ubuganda imbere ariko ntabwo twavuga yuko izo ntwaro General Tango Foro acuruza akazivana mu bihugu byo mu mahanga zanyuze Brazzaville zikaza kwinjira muri Kongo zijya kwita abanyekongo ntabwo twavuga ko ziba zacuriwe muri Kongo zituruka hanze kandi umuntu uzizana uwo ari we wese muribuka yuko begeze gufata umugabo witwa Victor But
kubera ko yakoze ubwo bucuruzi kuva kera baramufunze muri Amerika ubu arahari. Ariko aho ngaho ndabona uratujyana kure turavuga ntabwo mbajyana kure nagiraga ngo ngarutse kuri icyo kibazo nanjye kubera ko hari ibintu padiri yavuze byinshi cyane n'uriya mugabo muri ICG byanabaye na byiza kuko yabivuze ejo twari twavuganye ndi kumubwira yuko hari ibintu byinshi ntemera mu byo yavuze kujya kuvuga ngo ikibazo cya Kongo ngo abaperezida b'u Rwanda n'Ubugande nibo bagomba kugishakira umuti nuko abakongomani batishoboye nta mutwe bafite nta bwenge bafite kugira ngo batekereze hagati yabo babone igisubizo. None wowe iki cyegeranyo niba wagisomye ukuntu bagiye gufata Bunagana ukuntu bagiye gufata Rucuru ukuntu bagiye gufata Kiwanja bakabarebe bajyayo ba Charles Kayunga bajyayo basari Musare bafite mu uruhare bari bose nabwo abanyakongo. Ariko rero bwana Yusufu yewe ibyo bintu byo kuvuga ngo abantu abanaba bagiye mu Rwanda bagiye muri Kongo ndabamenyesha yuko abajyanama babwana Kabila kandi ubu ngubu turebye ubutegetsi bwa Kabila naho butandukaniye n'ubutegetsi muri kwita ubutegetsi bw'inyeshyamba. Birabaje kubona umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi bamwita inyeshyamba. Hari hakwiye kuboneka irindi jambo ryiza mu Kinyarwanda cyangwa mu Kirundi aho kugira ngo bajye bavuga umuntu ngo ni inyeshyamba ni nkaho ari inkende iba mu ishyamba. Ridushakire ko turi mu kiganiro abatavuga rumwe mu rwego rwa gisirikare cyangwa muri politike n'ubutegetsi niryo jambo rikwiye kwita abantu ngo ni inyeshyamba kuko inyeshyamba ni nk'inkende itunzwe n'amatunda yo mu biti. Iryo rwose iryo jambo ntabwo rishimishije na busa ndagira ngo mbivuge abantu bose babyumve mu mpande y'u Rwanda nibashaka irindi jambo umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi ntazajye yitwa inyeshyamba kubera ko yafashe intwaro akajya kurwanya ubutegetsi. Bajya bavuga bati n'ubundi nawe aba yagiye mu ishyamba siyo bihera ngo iki n'ubundi nawe aba yagiye mu ishyamba niyo mpamvu bamwita inyeshyamba kuko batabikorera ahagaragara bakajya mu ishyamba. Oya nubwo aba wagiye mu ishyamba ariko inyeshyamba ugiye mu nkoranya y'ikinyarwanda ijambo inyeshyamba ni nk'inkende itunzwe n'amatunda yirirwa isoroma mu biti ni umuntu mbese utagira icyo yubaha utagira itegeko udafite icyiza ku bandi. ngaho gatuje kuri topiki yacu naje mu ijambo mwakagira Imana ngaho ujya mu isesengura amagambo ry'ikinyarwanda ntabwo aribyo byatuzinduye yewe ndikugaruka kuri byegeranyo byavuzwe rwose nagira ngo tureke kujya mu magambo adafite agaciro tujye mu bintu bya ngombwa. Ibintu bya ngombwa uburyo ndi kubibona ni ibyo ngibyo navuze. Reka twumve ibihugu bigurirwa mu intwaro ibyo bihugu biva mu intwaro bagombye kureba izo nganda zicura izo ntwaro akaba arizo babanza gufatira ibyemezo. Amafaranga azigura nta gaciro ubiha amafaranga azigura. General Tango Fara amafaranga akoresha avana hahembwa nande ubucuruzi bwe ariko wibanze ku muntu afata reka twumve icyo mugenzi wavuga Nyamuhombeza ibi bihugu bitanga intwaro ayishigira avuga ko nabyo bikwiye gufatirwa ibihano. Reka nshuti reka mbubwire ikintu kiri aha ngaha burya hari umugabo wanditse aravuga ngo avant que la guerre tue les gens il commence d'abord par tuer la vérité. Mbere yuko intambara yica abantu ibanza ikica ukuri muri bo. So iki kibazo kiri muri Kongo kugeza ubu iyindi fact ituma kitabonerwa umuti harimo ko abantu ukuri kwamaze kuzima muri bo. Urumva mwene data mbabarire kutavuga rumwe nawe kuri iki kibazo cya Tango Foro kuko Tango Foro sinshigikiye nabusa yuko azana intwaro akazigurisha abantu mu gihugu imbere barangiza bakica abandi bantu agombye gufatirwa nawe ibihano ahubwo agasanga abandi muri gereza. Ariko nanone niba yemera yuko Tango Foro yafatirwa ibyemezo kandi bishingiye ku cyegeranyo cyasohotse nanone Tango Foro ari muri icyo cyegeranyo hamwe n'abandi nawe kuko yumva ko ari Tango Foro gusa wafatirwa ibyemezo byo mu cyegeranyo abandi bari kumwe na Tango Foro muri icyo cyegeranyo kimwe akumva ko batafatirwa ibyemezo kuko yumva ari bashima. Umugaba mukuru w'ingabo muri Kongo ni Perezida wa Repubulika tujye tubyumvikanaho mu bihugu bya ariko baza umusubize niba wasomye cyegeranyo hari amazina agera kuri 7 ari muri kiriya cyegeranyo kuko wewe wahisemo izina rimwe gusa ry'uri hamisi gusa yandi yasigiye iki kandi cyegeranyo ari kimwe
yemwe burya baca umugani mu mbabare ndongera nca umugani nigeze kunyuza kuri BBC baca umugani ngo uko ingujya yurira igiti niko yerekana ubwambure bwayo. Tango for ni umugaba wa kabiri w'ingabo za leta ya Kongo. Muri kuvuga muti Bwana Yusufu yabisubiyemo kenshi cyane ngo Kongo ni igihugu kigengwa n'amategeko gifite imipaka n'ibiki byose, ibyo nta muntu wigeze abihakana rwose, twese turabyemera. Ariko abagitegeka ntabwo bahiriza amategeko, ntabwo bazi ko bategeka igihugu, bibwira ko bategeka itsinda ry'ubucuruzi. Reka ndabona isaha urimo kurangira ntabwo ushubije ikibazo. Reka tugire turebe dusoze kuko turimo kurangiza. Mwari bashatse kuvuga uravuga ko urimo gusoza ubu ngubu. Ndashaka kubabaza umuti urambye mubona wakemura ikibazo cya Kongo, umuti urambye Nyamuhombeza. Baba we iminota nuko idushiranye kandi ndikumva nari mfite utuntu twinshi, iminota iniganye n'igihe kiniganye, ariko numvaga mfite ibintu byinshi byo kuvuga pe. So ariko icyo kibazo nari mbajije mugenzi wanje, nashakaga yuko areka ava mu rungabangabo, kandi niba ashaka gushigikira ukuri wa mugani wa Kizito Mihigo ashigikira ukuri gusesuye. Niba avuga ko Tango for naje ndabishigikiye ko Tango for agano mu nzego z'ubutegetsi zikamukatira urumukwiriye, n'abari kumwe nawe muri icyo cegeranyo niba mukurikire bose baje mu nzego z'ubutabera. So icya kabiri nari navuze ndi Kagame na Museveni bafite power kuri M23 nshingiye kuri icyo cegeranyo nyine. Bafite uburyo bavugana na M23 kandi yabumvira, babaye babigiyemo mu buryo bwa nyabwo, bari determine koko bakoresheje ukuri atari uriya mukino, iriya nkinamico bari kutwereka hamwe na Kabila. So mu rundi ruhande nanone bikaba bitashoboka ati kubera iki babaye baramutse babikoze, nanone baba bigaragaje yuko n'ubundi aribo babatumye n'ubwicegeranyo kitari cyabashingirana ku ijana ngo bafatirwe n'ibyemezo 100%, nabo ubwabo aho niho ruzingiye ingata. Nanone rero ati hakorwa iki uko jewe nabyumvaga, je numvaga yuko icyambere na mbere mumbabarire nubwo mwavuze ati tugiye mu ntege ngeya ziri mu turagize yego, ariko jewe numva yuko government ya Kongo iriya mauvaise gouvernance, imiyoborere mibi niryo ntandaro. Icya kabiri ni ziriya nzego inzego z'umutekano zidahamye zijegajega. Icya gatatu ni ugufatira ababifitemo uruhare bose imyanzuro bagakatirwa urubakwiriye, maze tukareba yuko igihugu kitagira amahoro. So intambara zirangire, bacure Kabila akora uko ashoboye kose, acure ziriya mpunzi ziri mu mahanga ziheze ishanga, rubanda abahora buririraho ngo impunzi ziheze ishanga. Icyo ni icyambere. Icya kabiri Kagame na Kabila na UN bafata imyanzuro yo gukura interahamwe ku butaka bwa Kongo, maze ibyo nibigerwaho murebe ko Kongo itagira amahoro. Okay. Ariko umwanzi w'ibihe n'amasaha bizatubabarire mu duhigi umwanya utaha. Tuzakomeza, reka twumve Switzerland. Rangiza nawe. Yego murakoze Bwana Yusufu. Solomo rangiza. Oui, Salomo baravuga ndi mu Busuwisi kuri iki kiganiro tugiranye, dore jewe ikintu mbona twatangaho igisubizo. Nuko hina ndahina cyane rwose, ntabwo ndi bube muremure nk'abandi. Genda avuga nti abakongomani hagati yabo barakuze, n'abagabo barakuze rwose, bagende bahure hagati yabo, ari abatavuga rumwe mu rwego rwa politike, mu rwego rwa gisirikari, uko M23 yabisabye abo bantu bagende bahure hagati yabo. Ambasaderi w'Ubufaransa yabihagarariye Ubufaransa mu muryango w'abibumbye yaravuze ati iyi ntambara nicyo bita mu Gifaransa guerre civile. Kuva ari guerre civile ça doit être traité, bagomba kugishakira umuti hagati y'abene igihugu hagati yabo. Iyo nibyo kujya kuvuga ngo u Rwanda n'Ubugande no bagomba gutanga ibisubizo ku bibazo bya Kongo. Ibyo ntabwo tubyemera no gufata abakongomani nk'ibigoryi, nk'abana batazi ubwenge, nk'impinja. Padiri Yamuremye rangiza. Ubona gute wumva icyo abanyekongo rangiza Padiri? Urakoze cyane Yusufu. Nibaza yuko abo banyekongomani nyene uko ari babiri batanze umwanzuro kuri ibyo muri Kongo, nuko abanyekongo bonyene ubwabo boja hamwe bakubaka leta, kuko muri transport cyo twita leta en faillite na leta alambo. Hajya Kongo nukuvuga ko iyo leta en faillite, kuko igihugu kikagira igisirikare gishobora gucungera imbibe, niko babimeze. Kwicarana kugira bagire leta iboneka, ni nayo izokigwanya izo force negative zose ziri kuri iyo territoire yayo.
bamaze rero kuja hamwe niho baca bagira biga mu cya bonne gouvernance bashyira mu gihugu kugira ngo ingorane zishikira Kongo nizame gusa bibaza ko ziva hanze babone n'uruhara bafisemo mu ngorane zibashikira mu ngorane bagira mu ntuze ya muri Kongo. Hanyuma ibi bavuze ngo ibi bya raporo turazi muri kahise yuko ibihugu bibanye bya Kongo u Rwanda si Uganda si Burundi gusa ni Angola n'ibindi bifise ko power kuri Kongo na cyane cyane kuri Perezida Kabila ayobora. Yewe Yusufu we ntacyo tuvuze muzatugenera umwanya uhagije tuganire ibibazo by'iwacu bikemuke. Reka tuzakomeza. Ntitwavuze ibibazo bya M23 ntitwavuze ibibazo bya Mutomboke ibyo kandi aribo bishingiye aribo ruzinginga. Reka umwanya nuko tutawufite ariko reka tuzakomeza mu cyumweru gitaha. Sawa murakoze bwana Mugeni. Hari igitekerezo